Halo guys, nih pemain dan kru lagi tag episode 4 nih. Ada Mang Brong di sini nih. Mang Brong, gimana Mang Brong? Acul. Jangan lupa subscribe dong, gitu dong. Nih ada Mr. Cangak, Mr. Acul, dan Mr. Action. Sedang, ini aing udah gangguan. Suara lakson anjing. Cut. Guys, ngarit dulu guys. Itu. Guys, nih. Ngarit dulu kita. Biar apa coba? Biar totalitas. Guys, inilah pengorbanan demi menuju impian. Action. Guys bang, tangan we tadi orang nempo di sana budak dua. Tadi Ajen. tidak. Goblok kalau teh eta budak. Ayo sama. Goblok kalau teh. Eta. Goblok. And action. Goblok eta budak. Budak. Action. Kumaha? Si Cecep apa aing ngomong? And action. Goblok eta kolot sumurna di pos petasan. Sunatan tujuan. And action. Tuh jangan ngomong ah. Tangannya sorangan lah tadi tuh. Yang gos aing yang sorangan lah. Oh, kepet. Cel, aing bang belikan rokok ya. Ih, udur. Action. Cel. Kok Action. Cel, bang belikan aing udud ya. Gedung. Ngegas. Tuh, tapi aing Oh, buruan. Action. Cel buruan ya. Nyapatna besing ke kaburangan. Ah, siapa aku maha musep masuk. Action. Kemana itu budak teh? Meli udut teh meli gila. Gila. Beli cuma guys. Hasil dia di tangan gua yang lah. Cut. Dia lagi naik kok. Oh, buruan aja kalau lihat deh, bisa buneraun. Nah, good. Dia lagi naik kok. Oh, buruan aja kalau lihat deh, bisa buneraun. Nah, good. Roll and action. Oh, buruan aja kalau lihat deh, bisa buneraun. Action. Kemana itu budak teh si Acil teh? Beli udut teh kalah ngablang kieu. Material sugan. Aing kuat nungguan kieu. Action. Aing nungguan Action. Aing nungguan si Acil beli lila beli udut. Mana buah budak teh? Kita tuh nolak apa kemana? Roll. Action. Nges Col, enak mau ulah di pikiran, mendingan orang ngusap yuk. Ayo. Action. Nges enak mau ulah di pikiran, we Col. Mendingan orang ngusap yuk. Masuk ke mana? Ngusap ke sawah tuh menjadi material ngusap arisia. Kirain nak. Sukan Col tahun harap Ayo, atau ayeuna. Oke. Kadang Col. Ulang. Kadang Col. Aing nung Kadang Col. Lamun siapa panggil di jalan, si Acil. Bejaan, aing nungguan udud. Siap.